subscribe na so link no ema alfrance ni me na kentenrati mo sonfo me de ade panima papa na me de ebremu sensem bi ebuki e wo social media na so ye na utimu se that lumba ye kan wasem ye that lumba bia onu de o ye se Ghana tim Ghana ni nala ye be de me kase tim ayo illegal tim Ghana ni nala e that lumba e na ewu efrat as pastor to amese na ye twa no mpre twa no tontoi na erade yadom to park abusuapanyin e ka se erade yadom a on the 13th December ye aka nyame yadom a ade chie yi na eye no ebekoso na eduru wie no kwasa wunim se eden ya eye bekoso pa de a na se ye hyehye eye nkonyanom na hyehye kai canopy ni ade ye ko han ade se afidie ye ko han bi ni abebo ne ten na when na ndra ye sha ase with anyama na hyehye na esiesi won kama se eye baba yara sports stadium eye Kumase ewade ya atomo on the 13th of December ya eye nyame ya atoma me akina ye ka sei na eye ne baba so nyame ya dom eye na atimi amaso when e kopie court ba ta ye won kran na ye maame akosu abrempo ma ne ye papa eye papa sei omudom ko se eja omuko bu asem no na eye no ye nyanya ne enya nyochina ye be no nyame ya atoma next year asem kra enti sasem ne nkanwe ya ye no ye nya no ne ye nya no wochina eno na ya pa ya de na offer abusa panyin to park dramika ebe kasa ye se me makwa han me video to say han me nyama nya ade ene mu ntwa meka we na kwat bad time ekwa asem no se no se da bi asem no ya tena so e but abusa panyin to park ya beka ide wo se ya mesa bana mbechemu yi enti se abusua no enchia 2 million na nye 2 million bi no 100 million skani modru skani se yami ado no man tua o me release emu no ama to park abusua panyin ni wakwa kosie na de yenko ne share video no embrai that lumba wa je what ani so yenko so mbra eba ye be tie na ko temu afo ma or review ni earlier decision na keke se ewie no maso enen ofetie review a court no ameki enese court ne se owo jurisdiction owo tu ne se ono ane nsem o kaaye no odin sakraye bem en sakraye odi abem nyina ne se wata the applicant o me di asem ne ba court no ese enese si ame no kasa offer ebebo no mienu ese so mu tie sika 2 million Ghana cedis ene sika 2 million ama Dabi o sese abeka say akasima miensa na bodonko enti wo 1 hour to pay how much 2 million Ghana cedis emma respondent no 20 billion some na 20 billion skada da no 20 billion 1 hour antamo wo betua 20 billion billion so mutia no ene wo mutia fa ma bitia to mbetia to court ka se ebo no mienu no na se omu ntia e dia ene da dia the lumba na mu ni wo bia home na wo ne sa so ye ta party ni e se release e mu no e di emma abusia na busia koye ayiye ni ofa no ye ni a oye applicant ne lawyer e so original na so three court ne se anka yan twin enko no mi entampo na ko te mo fa ne se court na o se wo ebebo no mi ensa na efiada na class ne ni obi apon enti ono de ne time no eye 2 na ebo no mienu a ofa me no kata funeral home no eba alaya ko e wo court ya wo ba ha sara so na cow bank e ho e na ye foundation no account ne wo no omo so ba court ono lawyer ne stress e ye ma ne clarity sire mu se fund no sika na wo ne nten no ye release ma butia no to de fund ne de menka watem menka bibia enfanfa sika no nemo eye funeral home na that the number money sen ebo ene ewia no mienu na the respondent no eye busiafo e asem ne ba court NCS ka 2 million Ghana cedis enfanto court ha te sia ofa eye no ebeba so me no ka se sana me chinyaka the botu na 2 million Ghana cedis ofa yentia ya earlier decision na court ni make say anka eye no the injunction na so no court ne say ensem ono aka ene eye ade a wasakram nke botu na yentia 2 million
ma respondent na ye release emu no enfa ma busia na bu ama me still no am de me da so kire ma adwene pa sa wo de asem court na akodi bi mu a ankado di for de bi a ye otue sika bi ana bi a one day bi a let me use the word punishment de bi anka ye punish no na ye de court no kan say year no one monye that say to a certain degree no one mom da asem no coin do ambo pa no manya no te koma dibem ana wo mukura ne se yom san betua sa 20 billion and some to aka wana wape eno na ma dwuma ye me consider no ofa ye ma rule ni wie ye no eye respondent ne lawyer eye busia penina lawyer for say omaboka enra no maboka no ku oma se green carpet any idea wo end of our court the court can review its own decision and the court say me na me kan ensem fua maku enum na me de maamo no ape na ya draw my attention na ya hwema adwene ti say ane eye na nke say backward na oye betie oye Ghana ni nyina ya dia ene ebutia tani no na wasese canopy na wasese nkonya okohan sa niam ni nyina se yam pesi se bi sem patetika fama na da akafo no e be dynamical e be den osia over the 0.5 a quarter ne de ma ye order 5 ne say undertaking now e some do mo sakota e wo court registry no na go fa ye kasa 20% ni na wie na se ka bobema e ka no de e ho no na afane nyina na be tatia e no na court ni gi kan earlier decision court ne ka say e fane nyina fa mo sankota class e wo registry say ye kasa ni na wie na e ka bema nyina na e be tatia yes ame ayi wamu a kwaba busuampa wa mkobo apata no ekọ high canopies ene ayi carpet na de ade kwase santwene begu hormo no esa adwene kase wo mu papa entitam wa court no bu asem no an wo mu drum ne cap in fact kwase ama wugina court wo enkran kwase pon so na onu so gira pata na se enti judge no wie ya apere kwase pon e kire se embrika pa fa no mu tututu enyema no enti court no sa afra se wo mo aboka yentimi mo sa aka hunu no make sense ko ambassador kan ye deposit because ko je sa ye nya ye bi pen eye no ba na wo kwa je sa nkonwa na de no obu akwa etimi ka se tua deposit atu ase etete sia no e ka no bra ma bra no o ma ambra nwu ofa ene awon watam kan se funeral home na da di lumba mu no wono the lawyer eye funeral home ne lawyer sorry ewie ya ete court ne se no me no ne bo na se abusiani ntinti asa 2 million nto court ho an sanu se ya bashaba na enchemu na se wa se ya ba krampo ni masino o se mama me kra po nchemu biem abasem edi na abusia pene to park woni e mama be kosia brepo ma ne papa hye mo gie akosia yayi odobro ni yi mesrew oba na empratwe empratwe no so wa chewia China mami akosia sewa on se ni kunna no nto no that lumba ne grant mi nda aden and now say enyamu aduma 30 for your china ye kosie no enso anya maso mama tupaka tupaka ha ni mfidie ne canopies nya ize eno beta ne teten na o show no so aka makode hon mo ayefe na so still na ye ne mbaso aden mami akosu abrepo ma se we mesere moyi muncha so tom madin kunim na emomu no mu se atwa sika aden chese en kwara machi no wamenti asen sika no nya se sika bi aye 10 million mienu bi o obi kwapo no ye ka sai pese so we did that 2 seconds to 2 hours na sika na ma ai oh that lumba wa ye wo ho ili so that lumba wo ye bayifo so ye bronsa mo yetimi nkire because na mo so ena mo suo ena ma asemo na asie papa ko do that lumba ena mo so na ka na mo so a kesi de na asemo wei wa si enso en hunu
see and so and hunu so what do you say akosha oh Jesus Christ ema mi akosha say way wadaroma munje munna yenye ne boko odobroni munje munna yenye ne boko na de ne yentimi nye na we asantifo akade ni bia tatulumba oy legendo wonye ordinary ya bia we say me ka say like ye ni panu yen kan but like Ghana phone ni nanyum to ni so ko na yana me kra me nchara me so me kra aboafo bi na amabom na bi ma so ye na be hundu nwa so na bi wonim se na bi ma se bra na be ji diabetes pressure do ni bi no diabetes edro no o say be so she diabetes edro kra mi oba wo diabetes be ma diabetes wonim se diabetes de enchini akra panyini we se obiela otimi nya bi na diabetes be nya wa na enche na pressure so etoaso wonim se wo diabetes se wadaroma pedro ni binum pena bi ma so e fra number na etwe go school na so no fra so ebo wo chire mu chire no na ye ni ma odo ni bi ye delivery nya afo ni be ka se ye delivery na bi ma so e de delivery wadaroma diabetes ayo ene wu kogwum me pa chew ye twa won sa ba ko na ba ko akwa ba bia enche na wawu elusa me se pe pressure diabetes edro ni bi nanum afa so pressure do na make na bi susu ni woni me se wa pressure obon mo so wa pressure ko me drondo ni na sto na nya ube won sa the pressure ko fom o pressure ko fom a enye e wo so so enye na ne obaye ndai elusa me se pe pressure do ni bi nanum pressure do no wonum na eboabo immune system no enti pedu papa ni bi nanum de na bi ma so ye ena be hu se ndo nwa so na bi ye nto ba ko so nja ba ko ne nto mienu so nja eye ba ko A to Z na make an answer no say A to Z there in fact and frontela work hospital doctor you show mujemu see we bo mujemu mama wunduro still enduro no na so nko be so na bi madro ni bi na so ehwe woni say na bi madro A to Z no oba so ya we be mo so ya we no obre ni mojani no twa sika witiri die I so affordable eno say so pedro ni bi nanom na so so hwe ye de fra koko ade be liquid be de fra enti pe A to Z ni bi na enum oba woni atenka em ga so oba woni atenka o ha wo hom wonim se wo ko totofe na tofe ni ya wane ho a na wodi a enye de ade e wan se wo se ye ni ro ne mo ba ba yi ni ro no de show se bi wa oba ni mu a na still na wo di na ade ne da ade pa na wo gye wo wi asa ba na ene se drowi oba wo pa atenka no so atenka do no ye kama ba je atenka do no be no mponkora ma so ahya mimi ya medi wadanse e se mo wasen so che kama emu ase ye ketwa anytime say pe atenka do ni bi nonom oba woni feelings no oni enmunyam obon mo se be ma oba usi wi no enmunyam mo poa ho na ka kire wo oba woni atenka na woni enmunyam anytime say be pe atenka do ni bi enom na also won tom hwe screen na say won na bi ma number so etwa go screen na say me ba choda ma frɛ no na ka de ha wo kire no eyi pa woni me say adre kra me eye ko syrup ni bi eni oba wo no nde o se ne bosumi aso eye ne bosumi so November yi mu ayi na enche ebeba asase na ebeba no bosi na se ehye no ye ne kete se ebubu na guo peko syrup ni binom afia unya wu se bu awia wo se wo bekamu saade ne hawa wo se ma ya se me ya menya me menses menya me frichiko peko syrup ni binom o white me pa choda ma pe binom uju so ye na 40 cent kan bi e wo panta se wada ma pe binom enso gu white bia wu ase me ba so pe binom eye ko syrup na wo se edro we ya na chini pama enti e be semensia ose ade yo ade bi na wo se atwen be na ba ji binum nenom na onso ohonto ene ye ko ne ye so dia on the wa betia ne hate him edro we na me se bema mu na ye ka no bema o se le bema afon wada ma pese edro we bi nenom obema afon obema ehi obema bi onu ma okọ oba ho pe bom sa ajojo ede enti na ajojo a obi ntimi nche bom sa eno apye no ache na asa ebu ahomachi beduru na sanka ma for de sore no obi de kofi bu atem se ne de sore kwadwo bu atem se ne de sore kwabna sibi se ne de sore ono ma pe bema power medicine bi nom wonim se ne so ne powder ni wadaroma pe bi nanom en ka se bi ase na bi ma se odi nubram 67
ɛna wakaka bom no dia yes drawing within onum ya within 3 seconds pe 3 minutes pe na asa kenya na asa pagya ɛno ne mapote ne sabi ɛyɛ kase kama ɛkuse da opa bia no benya ɛno tam se pebema on the one bi nanom ne powder ne yodarma opa ne powder be ma obu no so wontimi num ne powder obetimi anum ne nsuo ne ye enti pebi nanom ne powder no yodarma ye de fra de bia ye liquid nsuo tini biala obu no se na na me fa se me de fra ye memo wo de peto so yodarma fa se obedi ni na awie enja no ho krampo afa ye awie kra ne aso so ne akono so de onim se cream ye kra me body strap wa de ase esa ye nkwa nyama ni na yie wakwa adwuma ba wachi kasa ya unam eya ya unam twetwe ade ba atia people sakase pompa kase sisiu pebi na no mano ne body strap no afi wakwa adwuma ba kankan ne titi no mema no be ma de o so wakwa adwuma no see you wakwa adwuma ba na so onye wo ne pabua pe na emu sent de enye yize wo wa se nkra man je se nkra so ne so agede a na se pe cream ni bi nefa ekenya ho nefa sura wo body ne so na ete jirem ona etima propro honom oda ma pebi na efa sura so na onso ho ntaw na oboafo de na nkasa eno ti na metro se na bi ma so na benya nu waso ne kun waso ne bi na so ato enti pra na baji bi to de na se na bi ma ewo Kenya se Kenkasi Junction ejumem eye gawo junction do busa se opegawo junction unya ka abro mafia hanye ondewa anaso na bi ma anaso nana kenten a obi ade obeba enya wi akwan kra akra opanyino odo obeba na yese bibia adeda na akwan mu onu na boma chidom ama me de sa enyema weyin asoso adimi abone bede ede brewo enu ntimesa so waka obiom se subscribe na share link no ma fo ye bim kai se obeja comment e wo honom ene want me ka bi ma o tene ho kon sign ma macro bye bye.